Kapwa coach poegi ni chay time bil samala chay elbeno kapag mona chay bandulang tamag chay bano ko pinasuch kong round watch o ibang waliang chay tinisansal sam kalanganin ko mamayin coach labalap sakap nga maromel may sam sakapang kiyom ya coach memelimbak coach men mayiyas coach men may sam meduduwach hayo round watch upambil kokola. Lord, we acknowledge your love and your care that surrounds and compels us. We come before your throne, my coach kalangan kapang kakerosan mabinir kachiyong gich. Sabil ka konod such kong rawaj. Sam sa bachoto mo silang ir. Kapang kiyong kamusong kong korusyen. Makong kachumuyang nanach maur. Such kong rawaj sa bachoto dami sa ambilaw ka ba na such kong rawaj sa bagi. Painirang chingawait kalwa sa nga chabelel niya mo may sam sa umasan. Masabang bilaw ko pa na may coach. So nabatar ko mo yung kachinaw di gich masan and gich. Nan meg ang korusyen may coach labalab. So kung totoo ko naman chicha korusyen mabango tong karang bagat siya sa mo sa ready sa kawala na morang count Jesus. O sa silagi din chow may sam and tatok nan pero watch may coach labalab. Lord, we give you honor, we give you praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen, amen. Kalanganan ko cho pilaw ka prayang such mo korusyen. Wasama ka pilmimiyan mapilmisang tesowas tesochuk ran mawanan ko ito kay ko. Eri Moni bambil tola na masanin ko cha agasambal chelan bilwawa pene. Iban bil kape seis ngay. Ete sinti last name Silas niya sa wachi bilkato. Eri bilkalanganen coach kapang kipo limbak lalapochen coach me bilkarayon te me bilalayang. E bilkakyang kaskasinan lalator such kang rawach. Ta magchebil kumuya rong ko to masanen coach kan magchebil kumuya rong na newe life kan ebil uya me coach yu mebil kamakit kung kakaila ka amenemeng kachel po masanen coach hi masanen coach me pang kol ko ngay changak len ni mo buksarabing atete na naisaya iralaut pa sa karachikwalo mechuka te tiip kampan mang moreti tiip kan ba mga laros kan ba moreti ap masanin coach bandu do eche so che me coach yu ba wakla na masanin coach ap songo rusien ba sorala lango samba ba sorala masanin coach bandu do eche ari ka sambal ko wongay chang ko lokol masanin coach puy masanin coach me ba ka maurala ko wongay ari kalanganen coach pwede ibil kakyang ba chen so chicken rawach wasang watawat riyaw may bilmanew kiyang chail such kong rawach may pabil sa wasang chay ko rusyen ar kayong wasang watawat abang ko sana matu isak silu na matu isak silu rachik silu koti ay bang watakasang ew koti puensan sa liyang chail ay mga sani Narano Jesus kachkachlasan ni imo. E ap kachla kachtiyon na kailan lew wasaya bang kachinuya yesabol mapatag. Alabalambo ko new ap kapil pene iyar kachtam pompoch o kachtiyon po apo ko na mini ororo. Irachikuchik silua mga sani. Mga sani yung rail kau kaweweta song chocho na karasaras. Emasani miyesong kamarak amen makoye lang kamarak ay kasunguran chuka kay aniya kam kamarak kay waran chuka ko puptiyan buong kasin alakan enan macho o men pir kaya pir to kangala kay moratiyang wasa chakain wasa mepuel petapet miye ra osata matang poe ko poele so chelal ra chikchikwana wa masani Ana kachipineta karata kusunguran chuka ko ap kusunguran chuka ko map chen was rap majority o mga lapweki
kalawar so chelel wasalal. Kay kesenguran chuka ko puputiyo nampungan tiip chaka changkay. Tiip chaka changko lau kayerta rakas. Kasokayla kesin chuka ko. Rachik walu wa masani. Kay moratiyon nanwasa pelmau. O sata o kayerta o kita waran kaparabar kay war apuki. Kay war wanesak o kay war silisak. Okay, iyaralapan such kung rawat siya masani. Yang moman acha kung Alehda Mahseno coach. Te yang moman acha kung wiyarong masanin coach. Wasang wata-wata chipambilew kiyang child po yung kaksan sa lamang. Te iwasach mi banew kiyang child na matu isak silu, rachikachik silu ko te lelwalu. Erison ba ayo may pilmang pokatasang wasaw. Kayo, abang kosanan irachikchik bayo. Kayong point kosana rachikchik bayo. Ibamblew atak rachikchik bayo masani. Aniya kam kamarak akay waran chuke. Ko puputiyan pong kasin alakan and nan macho o men pir kaya pir to kangala. Kayong point yi kasinal. Nang kasin alakan. Cebang klang wasach wasang wata chaka salang chay tuwan sung kamara kamen magkuya te kolang kamara kay waran chuka kay aplika pratong chay sung kamara ko yi coach sito te waran chuka yi masanin coach abuelo yi komuyong kayong pointa kasalang chay waran chuka ko maratiyan ng kasinalo ko. Tenang kesinyalan dan macho. Ari ansu kapratong kecil ansu memasanan coach pepusta ansu magcakang romasanan coach. Tamak cakang wiyantat ansu tame wiyang kecha. Nawasang wata-wata kasalayan chay na rachik payo men pir to kang alak sungoran chuka ko. Poyaki puputu asa sapung aso puputunan poel mawa puputiyan ng kesinal. Cebang kaprela ansu makowo ngete. Ansu magcekong kola sa rawo rong masanin coach. Cekong kilkilang talang bata ko. Cekong mo ap kilkilang talang miya ako chocolate. Tagcakan miyang rong me ako chocolate sana masanin coach. Pugsarapin atete na sone isa kaysa. Meliprapa kung kota po yung prapa kamela o kawela. Ariyansu makamota lang rong masanin coach. Yung mwen chichi ba ang yawan na kakorusiyang pagkante ko leto me coach. Abang ko to yiperuk seli kun ko to mga nang na mahotel na so mahotel po kaysa na mo kapamen mayor. Abang yawan na kakorusiyang pagkante ko leto me coach. Imesan na rachik pa ayo. Magkasinsiwaran chukwa ko ang maratiyan ng kasinal. Abang yawan na kakorusiyang pagkante ko leto me coach. Tagchante ko leto me coach ang sumagchakola roma sa ng coach. Chakil kilang tao chakil kilang fenananak clock watch. Mga sa ng coach ko puat to me bilpoti sa malako ko labaliyo. Agasang palong ko ngay yamo mo na chakil na Alehda Mahseno coach. Tagchakil kilang kahit ngayon on lap siya men. Masa ng coach ang aramas korusyen. Amen? Karyang point, yi wasa chakay. Tawaran chuka puptiyang ng wasa chakay. Iba watakang chayl rechik lumaw. Masani, kayo maratiyang wasa chakay, wasa mapuel petapet miye. Ra osatang matang puele so chelal rechikwono ani kachipineta karata kusungworan chuka ko me apochen os re ap majority o mangla pueke kalawar so chelal wasalal chebang lana rechiklumaw wono wakasalayang chel tuwan poran chuka wa puputiang nan wasa chakay ansu me puputiang na wasa chakay no kosuya te masani me matang wasata. Ap niya su me wasata niya su magachpino takar matang mangla.
te majority poeki esoche lan wasame batio wasame batio awia wasachakainyu eripil kapretong chela asumo chewi orang ramasanen ko che perperaniki kuskoya amen abnya sumo cheso bai kabol chai matanga chemok kita chamatanga cheluach kila damak cheso bai poeki esochi char esochi char tamak chawi out te nan achamur asume cha perperan kiyo poti chete asume cha rong cho por la che palio emen no kaya to che como elik chata eri mo kayo ka sampal tame di bang preng prayang yamo mo na cha na Alehda Mahseno coach ako siya na rechik wono me ani kachpina kun takarata waran chuka ko map cheno so Mahseno me ra ap majority o mangla Anso makawal kinlelengo tama ka kanuya yawasa ka kinchangalaye te yawasay kinchangalaye ikinchangay po ikinchangay no te ikinchangariye ko mesa ngay mesa yawasak cha kinchangaye ima kayo kasampal buksaro ka dede yang child mau child ang laki coach sangko por kiaramas iso chikos ko siya mag-challenge te ko por kiaramas mon me ko Russian challenge ko por ko coach pon nga so mag-challenge ko por ko coach asong ko Russian bang ko ta ba mo karya wasa ko siya me waran chu ko apuputiang wasa chakain te nang puel petepet karya so me we yaten waran chu ko wasa tan so magachpinotakar kasalayang child me menglau la majority o menglau po que sochi char puelo te sochi char wasame patitiyo ko ngay such kan rawo cha wasak cha patitiyo kasi luwasa may bilmenew kiyang child ye tip chakachek nan rechik isu wa Mahseno kay kasunguran chuka ko puputiyan ng pungan tip chakacheng kay atip chakacheng ko lau kairta rakaso kaya la kasinchu kaya ko lang rawasa kay kasunguran chu kaya ko puputiyan ng pungan tip chakacheng kay atip chakacheng ko lau kairta rakaso kaya la chu kaya ko poya kita pil sapong wasa sito patitiyaw te sapong wasa sito moratiyaw morati na tip chakachek chebang lang tip chakachek awiya wasa te awiya tip yung makametak awiya tip yung meschukan sa namo kaban sa irache pe mon lok te kaban sa irache ko metakla ari wasa me kasulung wasa kasalen chain met seed ko patiti te morati yang wasa me chekachek imo kayo kasampal chan patiti wasa me pung wasa me melel poniyan so magchapa so pay song chikan akchang kaklang tuwang kalangan ng coach taglang tama coach pa wiya kabayong wasa kabayong point ye puel mo kay na rachik walu ka saleng child me kay morati yung wasa puel mo wasata o kirta o kita warang kabarabar kay war abuki kay war wanesak o kay war silisak lasin wasa te lasin point ko siya me kay puputiyan nan wasa me puel mo eresong puel ta mo ko ngay ko ko suchi ko rawach yamu mo na chamong yung chayang ko lokol puel mo tak chayang ko lokol wasa me tip chaka chako te wasa me peta nan rechik walu ka salen chay me kay waran chu ko puputiyan nan wasa me puel mo chebang klang puel mo chay chpa mi chokola patok me ko chu mak chay chukatok yata karasepe ma kawya sumo chem soon farmer men kachpa mi choko kola patokam kiuri ko tangka na ano ko lang macheta wasaw kisan tip ko kisan chakay ko kisan tip chakachek
ko wirata puelo takan kamu charaketa puelo ni ansumo ka kamu charaketa puelo ya ansumo puelo kaktato te ya ansumo mesito kakpati ya na puelo puelo mo waransumo ansumo mesito patitier aya chapuko koyasi o kalamorcito puang kakpoita te yen sumacho puko en kakkoyasi o kalamorcito Ponian so mabang koyasi o kalamor ayan so mabang klangwa no buksaro kate yung chain me ake bang wa o puki ake wanisak ake silisak arinian so mabang klangwa asong chocho pantulong asanan kiuriko poyaki tatok me uyao Puelmao estu me uya me ko chiu me mengai kabang ko la ko machi bang ka chipino nak ko wakisan tiup chaka chengko kisan cha sin chaka eko ka apene ta puelo kamu chara ka ta puelo arinian so me ka kamu chara ka tarnak ayan so me sita bang ka patti puang ka kosata Erisuch kung rawach po yung prayang at chelo radapo ako siya. Yamu mo na check na Alehda Mahseno coach. Te yamu mo nom kunaleta, te yamu mo ni Alehda Mahseno coach. Yang ko la rong opor. Te iba rong cho pati la che emen kitong ye che me ko chelo ngarta. Ima kayo kasang padchan plata kabayo me puelo mo. Puipon mo me bangka kale yang acha bangka yang insana mo ke paikan magkukotang mo siya. Eri karya mo sa watawat ang kaim sakala bawat ang chena kayong samol ralaw silisa krachik ulel wano rachik tuwa ulalisa ko rachik isa kisula lisa tuwa asani David, ibang watak na wayo, Amasani, David and his men reached Ziklag on the third day. Now the Amalekites had raided the Negev and Ziklag. They had attacked Ziklag and burned it down, and had taken captive the woman and everyone else in it, both young and old. They killed none of them, but carried them off as they went on their own way. When David and his men reached Ziklag, they found it destroyed by fire, and their wives and sons and daughters were taken captive. So David and his men wept aloud until they had no strength left to weep. So David and his men wept aloud until they have no strength left to weep. David's two wives had been captured, the widow of Nabal of Carmel, Ioam of Jezreel, and Abigail, the widow of Nabal of Carmel. David was greatly distressed because the men were talking of stoning him. Each one was bitter in spirit because of his sons and daughters, but David found strength in the Lord. Ibanit ito mawasaj na nirechik wano. Akasalayang chen maniyang sumero koto purtong Ziklag. Akasalayang chen memena malangko. Kola iray isikatisan mo aray ko kare sang aray po kwasan sang korusyen. Araniyan sumate tepicho na sumpi ko lelaw mo soche me ko charabang ko lang kuya. Pwede rawasan aray po, rawasan ni ray ser, rawasan aray ko pwen mir. Te soche libil aray ko pwe. Ama sa niyang chay, taga sa niyang chay me. Ray lelo mo, iray bilwiya sang ko pwede, sola marabang sobi lante. Sola marabang ko la pwede, te sola marabang ko la isa na mo ko la monga pwe, rakukita ka na ray monga. Kat sa niyang chay, ray lelo mo, soche me ako chluwa, di iyong ko Morati sangat delulta, rai wasa menamelong ko wasa me korusyen. Erniya sumi rai wiya sang ako siya me rai wiya sang o lau sola tolu la rai kairin bil wiya sang.
Ayan so woman David Rongata na rechik wonder what was masani. David was greatly distressed because his men were talking of stoning him. David chanso watch mo anso mara watch ala so lara rai keding ya me coach. David Rongata na sombi got the nara mas kokos se yame. Rabang kache di rabang kamela work match. And so what David saw you ya me go sha rampu ko kasalen chain me. But David found strength in the Lord. And so mako wong ay chakin so bay kapal. Ya wasak chakang klang lang ye. David kasalen chain man ya so me na sombe ko ta aramas me ko porokor ko. And so merelele nang kapalo. Na aramas ko men kamela. Den aramas ko men kacheti. Apuk saroka te yung chelme. Klangata te tiara kel ren coach. Rian sume coach kachki yang akelo. Iyan sume rabil rabaki la ramas. De rabaki la re benene ko. So chilipilipil tama kabang pileleng makabang liki coach. Kaporabor ko coach. Kabang lang po coach bang kachki yang ukel. Kel me. Kabang kailay sana. Kailay tulun. David and the 600 men with him came to the Besor valley, where some stayed behind. 200 of them were too exhausted to cross the valley, but David and the other 400 continued the pursuit. Okay, Chebang lang wasa sa kasalayan Cheman ya sumero ko lang bang kapreta re pinini ta kapreto tamere lusang ko temena malang ko wasang ko kasalayan Cheman reme wanopki apa len wana suyu me meriop kutait retay ta na po kina so chemeta wala silak yu merawiyato ako siya te masaniyang Cheman re lenan sikla ran sil kasilung rano. Wat kera silura ya si lang ko koto na sekala. Apa sumerelen mo soche me ko chmino mo. Eru tara pilana na rabaki la rai penene. Rabaki la ni rai seri. Aka salen chen men ya sumero ko la tara rababa ko la me riap ko pangata. Ame pa ko continue the journey, to continue the pursuit. Ay sumero ko la Moni bantu lanan rechik che ko tami bil men ser wasach me che ko pangata pilata me renu tu wasao atame kasampan me meri op ki pilata repilata me rento ulula poeki reklan la seme arai penene ko mem nang ka apal reklan la seme ni rai seri ko ye lokolokte sochu resochu we tamere mi milale Abu meraklan laklang remang kola save raila. Resoch kacapan kita resola metawat aray puang de tamara mi milalew. Iaray kairoy rang kola kapret aray penine. Icharet tami pilmang kongongo ko ngay such kung rawach. Chate bongata. Chate chupati sanda magchawi ya poeki. Chasocha weki aramas tepe. Megang ya wuchung cha. Taramas tepe me wekung ya kapakap kung kacha. Poeki ta magchawi ya. Ak chate udi chawasach ak chakoko la mo. Ponyan su magchabang koko la mo wa. Buksaraw bingat ete yung cha magchabana alaka chung na chata tok. Nangkales ya wanda utuwa kasalen chay. Eri bilmeng kongongo ko ngay such kong rawach. Chak ni che lalawach. Wan la mo wa. Makapangata apok saraping katete na Isaiah iralawat pa isag. Isaiah ibang watagang chay. Isaiah pa sa karachik silisa ka wa masani. Puray kan magkakaporapor kakao na pano oneta sa pala arkel. Rabang kan kelay rasang ikal kan ni arpang kan chang. Rasoch pa ang pangatan ni arpang kan alu. Rasoch pa alu wachala.
Ermak chaban onesa para tek chaban ko borobor ko coach. A chakail ko Rusien ban on sabal. Mak chaban liki coach. So chilibil tamok cha so bay ping buksaraw ka dete yang cheme. Rabang kung kailay raseng ikalkan. Niyar bangkin. Chang resource bang bongata. Niyar bangkin alu resource bang luwachala. Erna song ko Rusien na kasang bachan liki coach. Debich ka sa dayang child me. Soche pulikiti te soche yaten luwachala na ne poson te na ne liki coach. Poikia ko poropor kis coach me uya papa. I charche na sompi ko man ka ched kamela o poiki aray lusang aray penene ko. A puksarapin ka te yang child na wasawatawate me. But David found strength in the Lord his God. Ansuma aramas ko Rusien ba anu wanguk. Kabang lang po ko soch balikat mali kala nani bro isak silulmaw kasalayan che wasa na baniyang chelo soch balikat mali chela wasa ko Russia me ko wongay chapan laliye ma coach no ya bosa na chamo a coach pan wai kichana song ko Russia kalaslan rechik nani sagisu lali saktuwa wa masani. David fought them from dusk until evening of the next day, and none of them got away except 400 young men who rode off on camels and fled. David recovered everything the Amalekites had taken, including his 2 wives. Nothing was missing, young or old, boy or girl, blunder or anything else that had taken. David brought everything back. Lang buksaro ka sa len child me ni asuma rokola buksaro ka sa len child me na ni asuma cheba wat me coach yang rainan aray mawuno poya kita me ko soya me ni asuma te pichkola mawuni yang ray me na me lang ko te ko lang ka preta benene ko e masani me song ko Rusien me na me lang ko wasang te pichka presang ray aray pot ni ray seri aray tukso ko Rusien Debich poranga dedi. Ari ong chay suchking rawach debil so was den misang rawach. Kasambal chana ne koborobor ko coach na sang Rusien. So chilibil tama be kabilgan laleng te tama kabilgan sobay na ne wawrana kan. Chabilatan ko puel mawo. Panya sumay puel mawo ban auta chamur. Asong ko Rusien tamag chaban sobay abang ya me ko siu me ngayon ko chaboy ko coach me pasane me ko Rusien kay te ko simbo masu up mak chaban pasan tapon masanen coach me ya chapi iya so me ko ngai chaban klan tuwang kalanganen coach kailan coach nga chamur aro puranga chika purayanan ay siya ralaw paisak rechik silisa kayo Abray kan magung koborobor ko kao na bano na sabala ray kel. Kaban len wana suyu makaban ken pangata taula luwachala. Makaban koborobor ko coach bang kachkiyang kailan bawedi. Buksarabing atete yung chail tuwalong bakalangan ng coach. Ang suka Rusien makawang ay chabang kanilalang may kwachiw. Abang kung kachkiyang kachak kailan bawedi. Chukak yung kachay songo chaba chukak bewe di dabo nang na chaposon. Nagasalayang chay me uya coach me melimbak, coach me makalangan. Hari, iwasa kach mi bilmene uyang chay sa uchikang rawach. Kalanganen coach o kalanganen kupur Rusien. Bileo chika prayang yamu mo na chak na Alehda Mahseno coach. Chayang puel kayo, kariyaw, tagasilu, tagabayo, ko meso ngay mese. Eri, masanen ko tsaka bayer, o ko tsaka bayer ta Rusien, suchikang rawa cha, mona chay bambil. Richinga dia, chay laban na kapakap, richinga dia chay laban na suchikang rawa cha. Sam kalanganin ko mo, sagabang gasong kang Rusien, masabilaw ko pa na suchikang rawa cha. Tuwan ang katayde yung kich makuya coach me melimba coach me makalangan coach me metutuwa che may sam soch kong wakla
Segabing yung mo sa umasa ng gid so ching rawach makasalayang gid. Tuwan sa kunumulumba kalangan, oh Father God. Lord, I pray that you continue to lead us, guide us, protect us, and shield us in your ways. Continue to enlighten our ways, my God, kalangan. Sam na mekan korusyen sa kapanggyang komoy. Kail me binir kaching kitsang kak bause lach baba komunan mekan korusyen. Kabayada korusyen me bilrong mga senusuch kan rawach. I pray, Lord, that you come forth every heart, that you maasan ang kakbat na newa mawurkan such kong rawat siyang kakbat o puy tamay isang buwan kakwa tuwa no maasan iwa wane ewopki wane isak wasilisak main coach kalangan embel kakuya men kapayong mechikan main coach sa may match me sa party o pagi o sa kaprawang kumuyach kapeng kasabhal kalangan lengan wokoros pinira lengan kilasan sal kilan morang kaon Jesus Christ. Amen. Amen, amen. Kalangan ng karusye no pumaw kaselelya main ko.